Akasheshekeri izobe byengenda ha rutindo rwa Katete byashanyarra bwanyuma yemwe aha Enkingizo ibere zibatireho kugwera motoka ibiri ezaba nizambuka rutindoro okorgerera habayerebera nagabo motoka y'ekika kya kanta namba UBH 202J eyabanezo gwa Katete niyo yakoza higureka higi Enkingizo eri rityo rikajibanda Mbarara kashangaho na Primo UAZ Benatano ni 5J yabaneruga Katete eri kuzo mu tawuni eki cyashanyaraze byengenda okumara eshaha nyingi burizani turabaho n'imotoka empango zafate zifite bweno etwo rutindo rubiri rwa gisireki rwashenyici bakama ba motoka ezi barakuka kuzirugamu kandi ebi nibyo batugambira naza kura kuri kintu cyagamba ka breakinga kuramara ku breakinga sakura kuri kintu cy'ikija naba nayambukire ndi kucweka nsortindo haretwa y'imotoka oku yabera ndingwa nde yatomera ikinta higuru kija cyatubandamira okurugerera habatura Enkingizo ezi zibire zitungireho buremezi cyari cyamenyeka nga kigonvu engami bakakabakitereza cyaka kacarengama motoka yanaraho yakitera hasi ekintu bakola rukubo bya motoka ntono yagenze forcinga ayononye motoka batakaye kwaseje motoka mu yakitera hasi kuba buri shetu yenera baho cyeka imbateka obima hasa bateka umuteyingwa gwa sate motoka batafuteka otwere va hansa kacyabaza ariyo natugira ngo ariyo natera ho rutindo natera hebyo kutwita areko rutindo buri motoka ekore ki erabeho abo kuba kuno mwanya gwaci abutiri kwataho mugarekeyo mustame mu revising mutaka twete rutindo instead ebebe byo turetera buze abantu bene bafa abantu benda kanso ekoro rutindo rurungirwa mutindo mwene cyo motoka ba engineers bitun bija kuzayo nabareba ecyakubasa kuba cyarugiriraho ejye motoka kugira ngo kuyatomera njya n'abapolisi nabo mbija kureba motoka ejo